Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru konflik dari garis depan tanggal 1 April tahun 2023. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 86 unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina pada posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras di 92 area juga digempur. Satu gudang amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-127 AFU dihancurkan di dekat Izbitskoye, wilayah Kharkov. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia telah menembak jatuh satu MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Koptevo, Republik Rakyat Donetsk. Satu helikopter AFU Mi-8 telah ditembak jatuh di dekat Novovasilyovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 proyektil berpeluncur roket HIMARS buatan Amerika dan Smerch. Selain itu, 5 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Valerianovka, Republik Rakyat Donetsk, Guliaipole, Novoukrainskoye, wilayah Zaporozhye, dan Krinky, wilayah Kherson. Letjen Igor Konashenkov melansir secara total, 405 jet tempur, 228 helikopter, 3.630 kendaraan udara tak berawak drone Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.497 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.077 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.478 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 9.247 unit khusus kendaraan militer dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam satu hari. Termasuk 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja serta 1 unit MLRS dan 2 peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 173.990 prajurit selama konflik, termasuk 3.616 tank, 6.981 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 402 hari, belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga menunjukkan cuplikan penghancuran SPG-9, Spice, musuh beserta amunisinya. Dan mereka juga menghancurkan mortir 2B-9, Vasilok, Rusia. Penembak kami melakukan misi tempur dengan bantuan senjata dari Inggris L-119, kata militer Ukraina dalam pernyataan resmi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada semua orang yang membela Ukraina dari penjajah Rusia. Keadilan untuk negara kita, untuk semua rakyat kita yang kehilangan kerabat, orang yang dicintai, kehilangan kesehatan, rumah, dan kehidupan normal akibat agresi Rusia, akibat teror penjajah, kata Zelensky. Спеціальні заходи в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві саміт і переговори, друга конференція United for Justice, об'єднані заради справедливості. Все це, щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати. І вони отримують 100%. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає, кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації. Сьогодні у нашому першому Бучанському саміті взяли участь представники майже 50 країн. І це лише початок. Дякую лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії і Молдови, які сьогодні відвідали Україну, які особисто підтримали Бучу, вшанували пам'ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації. Звичайно, я дякую нашим воїнам, усім, хто б'ється за Україну зараз, усім, хто бився за Україну з 2014 року, усім, чиє життя буквально дає життя Україні.
Українці вистоять в цій війні. Ми звільнимо нашу землю і усіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг щодо рашистів. Слава усім українським героям, слава нашому міцному народу, слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.